Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Fafajri Channel. Jangan lupa like and subscribe ya. Ini kita akan bacakan surah Al-A'la yang diturunkan di Mekah berjumlah 19 ayat. Jangan lupa didengarkan. Kalau ada salah mohon dikoreksi, di komen dan di like. Walaupun benar di like juga ya, mohon komentarnya juga buat bikin channel ini makin maju. Semoga para pendengar menjadi terhibur. Check it out. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.